Assalamu alaikum, qandayсыңар достор? Мен билесиңерди, мо Таластан болом. Анан дегенчи мо Талант Анарбаев деген дос кемчи Air Ticket деген мо авиакасса ачып тур. Онлайнда ишене бергиле алгыла. Эң арзан. Кааласаңар башка мо авиакассалардан сурапчы, даң эт мо сурап туруп, анан мо сурагыла телефон, WhatsApp жазып коебуз, алды төмөн жаккачы. Ошодон алсаңар, машалла, Алла колдойт, Кудай буйрсачы, ала бергиле. Мен могу таластык катар айтам да даң этипчи. Алла колдойт биздичи. Рахмат доске. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Нижний Новгород, Сургут, Ханты-Мансийск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Сахалин, Самара, Якутия, Пермь, Саратов, Ростов. Атажурттан алыста жүргөндөр көп, Алла тонун азамат чыгандары, өз мекенин жанындай сүйгөндөр көп, Кыргызстандын өзгөчө кырандары. Эй, Россия! Talent Etiquette, Azam Beledbag. Yes. Yeah, my name is Onana. This is my first time to enter Kyrgyzstan as tourist. I'm very happy to discover Talent Etiquette. I'll promote this company, Talent Etiquette. The next time I'll come here buy my flight ticket anywhere I want. Okay. Yeah. Thank you very much. Bilet arzan değil. Buna tuğanlar. Şu cüzden alınızlar.